Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Content ni kuat benda EFP nomor bah. Terus ni yang mana trelang buat UDP, SPD, NPP, oka SPDP, ke Kongres buat P. Mentang EKDP kalau lagi besok nak buat ke NPP. Ini lagi kono. Kelakon ini song opposition Nanti kita tahu bah kimi nak buat P kim. Kenjuk tin am suban kim mi. di isu penting menin taktuk ani minute show bagan mi ke news la penting pa lesi katakan number kambiang show tanggung tahi tandai tangkat turun ni minute pak ilai bagalami no kubor news kalau siapa yang ba di UDP ke PDF lalik tanah jindasan ya ke NPP Tapi kai kejing ni kisambalang ro kliaki bandawa banyok sarlum kai kejing yaki mentah kai kejing i joki. ya kata kasong haji sing balang sendiri nomor pa kila khot yang ini nak yang ke UDP bagadon kata ka persang bat orang ai ka sorka sing dulu ilalek bat aga tu kasi kam simla poi sunu nak jinja no jadi armut ke mani jaka HSPDP bat menen isu oji ke pa nak yang ke UDP yang ba nyem don chu number kala kata ka chu kon yo kata ka sorkar ka panyalam ka sing dulu ka pemut ke UDP Yang terus ni kak selam pelat abis tegi SPDP ki MLA. Yo bah ki aida kong ta bak peluang ki bakin mi nak terus jalan joki. na try the people ya ka for lagi ki jinja kita bersutu pada ke drama ka bakal ada konkret luar Kementar pensong hak yang persa, kena teli ki sel pensong yang persa mentah. ya kata tengah tip temangi ka BBP ngilarai ben song le sya lagi dia temangi ben song ta ben le yo